all thanks to Akufo-Addo and his free SHS policy. Mama Wakwaba, wafreme Adwoa searching Mesrel, now wa subscribe to my channel. Near notification bell also for more news. Ebusuafo free SHS student ni bi enomo ekase na omo etrese omo beye grateful to his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo forever. Nemo no ni omo esre ne se Ghana awofo mu nyina momfa empaibo na momfa enter his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nechi na 2024 nso no momfa odo enkoto aba ema NPP ama yoko na mo maintain NPP se na ebenya omo enya free SHS so emfaso no omo nuanom omo ofie nso ebetimi enya free SHS emfaso ni bi because NDC de omo ba omo betwim na ebusuafo denti ena student bi e de ensem we etudwa anapay ena wayek mo from ewie school me kire free SHS for more free omo results no aba out omo ayi A1s eni bebre kwa 6-1s eni chese afi wayek for HSM mo fra no etwa yie a enya asem keto akora omo de betudwa anapay na e wo sensem yi ho ena free SHS for students ni bi etrese his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sa policy ya de buy de abua Ghana for mo fra papa enya asem ketwa ende wonam street so a mo from ton hanky chewing gum na de ade on sheda ehu bebre sa was bebre na eco school because of free SHS policy ninti omo ada Nana Addo asipa na nsa na me de ensema omo kan ne bebro no yentie ensema na pay wayek for no e de ebetodwa na kakra Somo daily graphic the worker ta emu na yeko wayekifo enso adwosio wa won say ye man omo tro wasi omo senior high school no omo so hwe omo di wie school kwa no matro wie ama ho nsunsanso no aba na say e na wayekifo kasa West African Senior School Certificate no eye wasi enso hwe no wa mo say afi de ni afi bia since omo career emfie 9 mu nie we ni de kan school for na twapa was we the best in 4 years. 18 afidi omo mu twa no omo do so ati wie emfie bebra atwamu no na no no mo che se wo hwe adesuade bi ti se enkonta social studies no science and maths yamani twafi papa intino was we say eye nkunimdie kase eye omo hunu wo afi ensohwe turo ni mu eno achi asama wayekefo nso kan bi no mo say afi bra no mo kwotro ensohwe no wo mo tro nkwada wo mo betro ensohwe ni din no mo nyina do ye empem ahanan aduanan nwotwe ahensia ne aduoso nan 448,674 candidates and ya tro mo din afi for wasi ensohwe no be sense subio enkwada wo mo tro mo din ye 448,674 no tro mo din na sa wo so wuchichemu a emema ye 212,453 and a man so 236,221 womodo do eno me wu me ma ne ma me yesika fa wo ma kokode na na baye me na na no ma kokode ji ensia papa na we ye bue me na na no tese ba ku kra kasa radio so ka hia di buru ti sa me ne hwan ene na na do ma nso ma sabi ebusuafo ye na yate ensema akoso ewo wayek for omo akache na ensem we beto odwa no na obi e de comment e ba yenti ensema ode etudwa o chere and I quote, all thanks to Akufo-Addo and his free SHS policy, some of us will remain grateful to him forever. Our parents should help to maintain NPP so that the rest of our brothers and sisters can also benefit. And the brofo krane de enzo why ade oguso okone ni mani na ye free SHS nti na NDC fo na ende dano belamundi TV so onya dinosaur so kire no obi a wo journalist a wakosu a wo ka brofo Ghana fo ni anim so ye excellent journalist dinosaur Ghana fo ni se wankosu no schooling so nim ne ekoso no wo Ghana ha e free SHS na man fo complaining uko school akodidi bebia o chese wo do da fam kura fesuade ende uko school opportunities bebra ba betimi do school aye se wo konkwa na wo kosua de a
nye mo yan kosua de bi bo mo ani abro mo sua de no yen se yen pension e to school fees ba yen sua de yi na e bi ni na yen result but we mo ko free SHS in pom se o comedy o mo wu no A1s 6-1s 7 e say ekoso no free SHS o and this for mo fani nya aduane ndi propaganda na atogana funso won tirim wo be nya aduane ndi o ko school a maneniama anase aduane e beso no for the term no emmema ho embe ho bia na dwe na nyo bi no wo ne ma trunk na top box for ko school headmasters na headmistress no mo demonia me hu no e yo mo selfish interest in ti o mo person policy ne be koso na free SHS from 2016 to 2023 and mofra his excellency na dan kwakufa de asho mo say ye Ghana fo ye obi a ye yi aya anka his excellency de senke ye swalo akonkon so Ghana fo ndi mo say his excellency e ye bonsam adanya free SHS mofra nya aduane ndi mu nya aduane ndi nzie mo dan mu nya aduane ndi e wo se kosua de anase wo se kodidi ehona wo kwakodi wu cheese na wo burger ehona wo kodu pizza twen wo be fi wo be di pizza na cheese no ehona kosua de uko skuna otiri mi oda bebire kwa unsua because ya mu say kakra ma me miskas na wo de ba kakra ma me provisions aba na asa na wo de ba ya nsua hwe e come de na unsua de a because me nsua de na da akire me nso me de abo me bra propaganda NDC for enda omo Power FM TV3 aduane ni school ho wonya aduane nda wonya baby nda enso bed cry his excellency provide them ofra na da so uniska de beto bed a wo be ko school na ebi wo ho. What are we talking about? Free SHS no almost 1 million. Yen share results are out this year. HRS, His Excellency, what be ye biamo my Ghana, and we will forever be grateful to you. Yen be more because yen in the wire. Minyan 3 every free SHS. 3 aside free SHS and near His Excellency why as a president drone a dimoje kwadeba ambulance 307. 1 constituency, 1 ambulance, AstroTels, NAPCO no more to entries can every so yala. At least omu BB for 7 good years. Nansian no more jai, and so mude and Ghana force 1 TV that so yam Ghana phone penful. Problem I am woni. Most startia de amunye. Ye became be His Excellency or this cannibal, Ben Penful, a could do more no munchia, what the betching pina, I shot wake say. Na hu kire wo man na president obo no homoden no na dwuma nya say because of petty mistakes Ghana leaders ni bi enye nti mofra no under His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ase